uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ophinde wasihlanganisa namhlanje phakathi kwale ndawo sizokhonza uNkulunkulu kuphephiniki sizodumisa uNkulunkulu. Simbonga kakhulu uNkulunkulu asibhezi uthi masingakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu yomusa uNkulunkulu asenzela yona usuku nosuku. Simi phakathi kwale ndawo kuwumsebenzi kaNkulunkulu womusa owenze ukuba sime lakho ukwazi bekuhlakanipha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngimi lapha ngizoba umqondisi wohlelo namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Igama lami ngumswane isibongo wami ngomezulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa nje ukuhlala lize lithi izwi kaNkulunkulu mbongo uJehova mphefumulo wami. Ngiyafisa ukuthi ngihlale kuNkulunkulu ngingasuki noma izimo zingaba khona ngapha nangapha. Ngithi nje okwami ngizohlala kuNkulunkulu ngingasuki. Ukuze uthi umhlabelele ngisize Nkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda. Kumele singasuki bazalwane ey'ndaweni zethu zokulinda. Sihlale sibuke uNkulunkulu enze umsebenzi empilweni zethu. Ekuseni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga angiphezi ngibonga amandla kaNkulunkulu asipha wona usuku nosuku bazalwane. Kuleli thuba bazalwane ngizodedela abantwana bakaNkulunkulu abafisa ukubonga uNkulunkulu. Lithi izwi onendodana unobufakazi. Ngiyambheka nje uNkulunkulu ukuthi nakulesi sikhathi ngidedela indawo yofakazi ukuthi ngidedela abantwana bakaNkulunkulu bembonga uNkulunkulu. Lithi izwi onendodana unobufakazi ngizodedela lelo thuba. Abazofakaza bezoma kuleli side bese ozobe sefakaza leso sikhathi uzomalanga imikhona zishika malapha nesibongo ukuvelaphi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sino hlobo abawu-5 ufakazi. Sino hlobo uJesu Kristu inkosi. 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 Ngikufunani waHlatebe ngivela eThekwini endaweni yaseMbele. Siyacela ukuphakamisa izwi ube mayikayini uzwakala uwasana. Ngikufunani waHlatebe ngivela eThekwini endaweni yaseVerulam. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimusha kakhulu enkonzweni
yokwahlukanisa njengale. Inhliziyo yami iyaqala nokuba ngibele light, kube ubuso omkhulu kimi ukuba ngibe khona. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngiyakuzwa nje ukwakhiwa usuku nosuku, zidilizwa izinto ebegcwele ngithi ziwukukholwa. Manje ngibona ngifunda kabusha, ngithi hawu usababazeka kakhulu konke empilweni yami ukuthi uNkulunkulu kanti bengithi ngilikholwa nje ngingakhohliwe. Ngicabanga imfakazwa la ubaba othe wase Eastern kanjalo, kodwa nje lapha eTranskei obekhuluma ukuthi yeyi uyamangalisa ukuthi uthi uyikholwa, kodwa manje angizikhumbuli zonke izono lezi ukuthi kade ngangithi ngiyikholwa ngibhabhathisa. Lezi izono ey'khuphukayo siqhamukaphi manje mase ngifike la ekhaya lezi? Hayi, futhi sengibuye ngabona ngathi hayi khona sengathi nokuba kusekhaya lezi sengathi kufanele ngibasane ngizingenele nje. Sengingenile entabeni yethu kaJehova, umnandi angizisoli. Ngithi uNkulunkulu akhule nje enhliziyweni yami, ngenziwe msulwa usuku nosuku, ngihlanzwe, ngenziwe impela umntwana kaNkulunkulu uJesu Kristu Inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama uMpostola, befundisi bonke, abazalwane bonke nolusha, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ephilileyo, omphambi kwenu uMama Ntombi Mathenjwa, uhlala eStenga ngaseThongathi Branch. Ngiphakamele nje ukusho lokho esengikushilo ngomhlabeleli ukuthi baba ngiyabonga nangenhliziyo yami, ngibonga kakhulu uNkulunkulu Baba umusa angenzele wona wokuphilisa umuntu wami wangaphakathi, ngoba kulezi insuku ayinyama yami ebuthakathaka ngokwempilo yomzimba kufanele ngaba ngibonakala ey'nkonzweni, ngoba ngivele kuvuka ukugula ngendlela eyisimanga kangangoba ngize ngibone ukuthi hayi akuzukusa-ke namhlanje ngiyahamba ngendlela osuka kwenzeka ngayo, ukuthi inhliziyo ishaya mawala, ishaye kuvuvuka the same time yonke umzimba. Kodwa uNkulunkulu wangipha amandla ukuthi mangivuka ngakusasa, kufanele ngivuke ngakusasa ngilungele ukuya enkonzweni, kodwa ngivuke khona lapho ngizithi umzimba uweak, ngibe busy mina ngilungiselela ukuthi ngiyahamba, ngoba ngaphakathi kimi kubekekile ukuthi mase kunqonywa inkonzo mina ngiye enkonzweni, anginaso isikhathi soku-entertaina ukuthi ngiyagula. Abese ngiphilisa ngampela uNkulunkulu Baba ngisho emzimbeni, ngithi sengihamba hayi ngihambe ngizizwe ukuthi ngiyaphila. Nakuba ngiyilana nje ngiyazizwa ukuthi ngiyaphila, kodwa ey'nsukwini ngilungiselela, hayi nengane leyibuza ukuthi ma wabhizi kangaka ngokulungisa, uyabona ukuthi uzohamba ngathi uyakhuluma into engakaze nje cross ingqondo yami, mina ngazi ukuthi ngiye enkonzweni. Lokho okwenzakalayo ngiyazi ukuthi into ezodlula njengoba mina ngimisele ngokuthi ngiye enkonzweni. Nangampela uNkulunkulu Baba wangenzela lokho. Kwenzeka nje izinto eziningi endlini kade ngahlala kuyona inama-tiles vele ngiyawazi ade abakhona, kodwa sekungeke ngawa sizoye ey'nkonzweni zabefundisi, ngawa ngendlela yokuthi bekufanele ngabe ngiphukile. Ngike ngibezwa abantu ababetha abantu ngiphukile endaweni esobala, mina lapha bekufanele ngiphuke ngendlela okwenzeke ngayo. Ikhona nesibazi sabakhona emzimbeni esikhombisa ukuthi hayi bengingadlalwa la, kodwa ngavuka ngathola amandla ukuthi ngiyalungisa manje ngiye enkonzweni. Ngahamba nje ngiye enkonzweni engathi anginalutho,
kwathi noma ngikuzwa lokuthi cha ngikhona ngathi anginandawo nawe angifuni ukulalela futhi ngempela nakho bese kuyathula kuyabona ukuthi akekho umuntu ozokunaka. So enhlizweni yami nje ngisahleli bengaplananga ukuthi ngizobonga, kodwa kuyabuzakala ngaphakathi ukuthi hawu ey'ntweni ey'ngake ngiy'bonile bezenzeka kwangenzeka lutho bekufanele liyenzeka olubi. Yini ngaphakami ngimdumisa uNkulunkulu Baba. So ngiphakamele lokho nje ukuthi noma iziphi zikhona kodwa ngiyabonga ukuthi ngiyambona uNkulunkulu Baba enginqobela, enginqobisa, ephinde futhi angipha amandla, ngoba lezo zinto zisuke zizela ukuthi zizokhathaza umuntu ongaphakathi. Bese ngiba nemibuzo ukuthi awumsazohamba kanjani ngoba sekuwukuthi nokuthi. So ngidumisa nje lokho ukuthi akuvuki ukuthi sengizokwenza kanjani. Mina ngisebenzela phezulu kokuthi ngiya enkonzweni, akukho kungiphazamisayo. So ngibonga lokho nje uNkulunkulu Baba angenzela khona, kuwumusa kimi ngoba kuveli kimi. Mina ngesingami nje ngabe ngithi awu sengiwile, sekufanele ngibike ukuthi ayi ngiwile, angisakwazi ukuthi ngiye enkonzweni, kodwa ngiye bese ngithi cha, noma ngiwile noma kwenzakaleni kodwa ngiyaqhubeka ngiye enkonzweni. Ngiyadumisa kakhulu uJesu Kristu uyinkosi. That
Kubulela ukuthi kodwa wenza impela nakufelele yakho kodwa hayi isimanje isithatha uthe waphezulu bekhona ekhaya ebona ugcwele apha enkonzweni bathalo uthe taphama kubele ithethile wathi imna ndithezona endabeni wathi shithele abantu abafana besebenzi ukubele nayo ukubana thanda lecala usimase bawundele ukungisathetha nje yabo okho kanti ndinezephe bafike enkonzweni yakho uthi ngiyacela uThixo makandibeke entabeni bafundele sentabeni kule uThixo kakhulu ngoba nomzali wakho ungenile entabeni abanye besithi bathe into ezenzekayo esithi ayikhona into ushiye icawe esasibona ukuthi uyasiza uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi umama wami sibanda nebandla lonke sinalo abancane nabakhulu uJesu Kristu inkosi bazalwane ngicela ubufakazi bakaJesu Kristu inkosi kungisiza kakhulu njalo uma ngihlaseleke ebusuku kakhulu sengihlasele ebusuku uma ngilele uthe kuzoba lwesine ekuseni baphamela nje kule ukuthi ngibele ekhulu ngathi ngiqhamuka edolo uma sengibuye ngizwe umuntu engimemeza emva kwami sengizofika nje endaweni eseyithi-1 athi ngeke usafika lapho othina khona namuhla kunamuhla ngeke ukhulume uma ngiphendula ngibheka lo muntu uselapha ngathi uma ngibheka la ngiyanga khona ngempela kusekude ehliziyweni ngibona ukuthi ngeke ngiphile ngempela kodwa bese ngiphendula ngibhekele nawo ephethe into engathi samboloko kanje cijile ngavela ngapha eyibambe kanje kodwa ayinawo umpilo abesenza kanje eyiphethe kanje mina uma eza mina ngize kanje yena uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi qondeke nanko akaphendukanga ukubhekane emuva kodwa into ayenza ngalesikhathi kwahlela yena kwahlela wayongena ehlathini le ndawo isikiyona sihamba ngama basuke emsebenzini inehlathi ngala bese kwamaflethi ngala avela mala ophoseke ehlathini ehlahla nyovana okunye kungimangalisile futhi sengolwesihlanu ngoba umfweni sihamba ngithe ngicela ngilile ukusikhwama sami siyasela khona uzongiphathela isikhwama uthe uma lapho sicela khona amalift bamfweni besethi kumina ingathi qhamuka ukheri njengamanje asisize emthwala sibeke phezulu awuzange kuphele ngisho 3 minutes esho njalo babukhukeni nangempela waqhamuka lo kheri athi mayiqhamuka lo kheri athi bese uyamisa ukheri avela athi kuyena athi yena hawu wangishilo ukheri ngithi mina eyokushilo ukheri angeke aze akunika ulive bese ngikhumbula ukuthi kungane engamnika ulive bese ngikhumbula ukuthi yimina yesangayithola ulive ukheri ngoba nawe uyazi ukheri ngeke amshilo okay ahambe ukheri nemoto yakhe awuzange kuphele ngisho 10 minutes futhi kuhambile ukheri nemoto yakhe qamuka umlungu kuthi uma eqhamuka nomlungu asidlule simisa asidlule athi uma edlula umlungu imbona phambili seyama athi uma umlungu abese ngiyagijima siya kuyo umlungu fike singene sigibele abesethi umlungu thina sikhonza sithi thina siyakhonza kanje ngithi mina siyakhonza abesethi umlungu uyazi ukuthi benginishiya kodwa ngithe uma sengidlulile ngezwa izwi lithi nginishiyelana uthi wathi lo mlungu ngibashiya ngoba angibashi athi umlungu uthele umuntu okhuluma kumina wathi abantu abami bathathu wasithatha umlungu sakhuphuka naye uma sesifikile phezulu abesethi mase sizokwehla athi umlungu uthi khona lo muntu ongakhuluma ukuthi banika le mali onayo laba abantu abami umlungu athi anginayo imali eningi avula isikhwama umlungu akhipha 200 rand athi nginika wena nonkosikazi wakho sehleke kulo mlungu sibonge bese siyehla siyaphuma uma sesiphumile umfana wami kade ethe angodlula ngibheka i-wallet wathi uzongifakela amakhulu amarandi bese ngithi baba asande siye lapha FNB mina sifike FNB sekuvaliwe ngithi mina esicela amaphoyisa asikhiphele cela iphoyisa liziphe iphoyisa zongikhiphela ngitshele futhi ukuthi nanti into amakhulu 5 enginike umfana wami abuke inombolo u-security aphansi athi uma isiyiphuma imali athi u-security nami ngiyabona hayibo akubona amakhulu 5 lawo akubona 500 rand lo
ngibamba ngale zobhizana ngithi ngibamba zobhizana manje ngiphume na hawu imali engaka ebese ngithi athi lo security ibalo bese ngiyayibala ukuthi 2 4 6 8 10 12 13 14 15 and 14 1540 Hey, baba, ngiyakho Nkosi ngibenza phela nje only 500 rand kodwa buka kwenzekeni nomlungu na usipha imali ngiyambonga uNkulunkulu baba uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngiyaxolisa ngisho igama lami igama lami kufikile Bridget Atalia Mofokeng Yesu Kristu inkosi Yesu Kristu inkosi ngizocela uma Mthonyana isibongelo ukunikela ufakazi egameni lenkosi Jesu Jesus Christ. kuleli thuba udedela iMass Choir egameni lenkosi yethu Jesu uJesu Kristu inkosi Sengiyacela Nkosi ubangiphiwe amandla
haleluya, okokuphila, haleluya, ngimbone yena ongithandayo, ngihlale naye umfeli wami, ngiwube khona ikamelisa, lokudumisa inkosi yami, lokudumisa inkosi yami, lokudumisa inkosi yami, lokudumisa inkosi yami. Jesu Kristu inkosi. Ngiyashayela ikhwaya izandla egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyacela shaya izandla. Siyabonga kakhulu ikhwaya egameni lenkosi yethu Jesu. Sizohlabelela umhlabeleli owodwa bese sidedela ubaba umpostoli egameni lenkosi yethu Jesu. Jesu Kristu inkosi. Cela sihlabelele lo 0233 emacilongweni egameni lenkosi yethu Jesu. Yegikhaya elihle nantiya silibona uzuko uThixo enyangweni uxolo emhlabeni inkolelo ebantwini uYesu Kristu inkosi uYesu Kristu inkosi uYesu Kristu inkosi sibulela uThixo ukuba sikwazi ukudibana sasande udumo lonke uzuko lonke kuye sibona bonke abafikile namhlanje siyambona uNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu womsizi siyazi abanye basuka kude abanye basuka eduze kodwa uThixo amsikelele nikulisele udana wena
abafanyana bemamlokweni ngibingelela kotata bonke kotata befundisi umama befundisi ngibingelele umama bonke intombi ney'nsizwa umphathi wohlelo nosishayela insimbi egameni likaYesu Kristu inkosi yethu. Kunesicelo esifikile izobe sibe khona ukuthi ngikhulekele ku-Sunday School. Cela-ke ukusebenzisa leli xesha i-Sunday School eze-app ngikhulekele. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa waseJesu abafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Sathana ngimfuni, amadimoni akufuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uhlale empilweni yami, ungilondoloze uzungivuse usuku ugqibele. Ngiyabulela egameni likaYesu. Amen. Uqala kanjalo ngizawuthandaza lodwa kuwe. Baba, egameni likaJesu ngikulekelela nabo abantwana. Ngiyacela Nkosi ubabusise ubabiyele. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ngomusa ube kanye nabo esikoleni. Bavikele ngomlilo wakho wasezulwini, bavikele ngenkazimulo yakho. Qalekisa wonke amadimoni esikoleni awanasabelo nasemakhaya. Mabakhule bafunde babe yilento osiyifunayo. Isibusiso sakho sihlale phezu kwalona loyo sobethandazile. Bavume ukuthi uYesu uyinkosi. Wena Yesu Kristu inkosi phakathi kwethu. Iba inkosi nakubona, ube inkosi nasemakhaya nasesikoleni. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami nomusa, iba nomusa kulona loyo umbusisa, funda khule. Qalekisa wonke amandla esitha uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Amen. Amen.
uYesu Kristu inkosi. Amen. Bakuhlale phansi. uYesu Kristu inkosi. Amen. uYesu Kristu inkosi. 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 Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu sizoya-ke ezweni lenkosi esizoqhubeka nalo njengoba sidlulile kulona izolo. Kodwa-ke ngiyathanda ukucula iculo elilodwa sidlulisele inkonzo ku-121 Mtilongweni. 121 Mtilongweni. Sikhona ekhaya nethina, masika thina lutho, masikula Thank you.
Siyabonga Nkosi ngomzuzu osinikeza wona ngaleli xesha lokuba sibe phambi kobuso bakho. Ngiyathandaza Nkosi ukuba phakathi kwethu usisi lwelona loyofikile namhlanje. Musise uNkulunkulu wethu ungabuyeli emuva emathabeni esibusiso sakho. Sibusiseke nathi nabanye sonke sikhona. Ngiyacela Nkosi ukuba nami ngihlale phansi ngilalele izwi lakho. Ukhulume ngalo mzimba. Khuluma nomoya ongcwele, moya kaNkulunkulu, moya weqiniso, ududuzi. Sinikela wena yonke inkonzo, uqalekisa imimoya wadimona wadelela sibazwana sipho. Wana sibele phakathi kwethu ufafaze igazi lakho phezu kwethu nangaphakathi ngithi Sathane suhambe. UYesu Kristu inkosi. UYesu Kristu inkosi. UYesu Kristu inkosi. Lenkosi Timothy wesibili chapter 3 verse 1 to verse 5. Timothy wesibili chapter 3 verse 1 to verse 5. Ifundeka kanje isihloko la sithi ububi obuhlalele bakho. Kwazi ukuba ngemihla yokuqhubeka kuyafika amaxesha nomngcipheko. Kuba abantu bayakuba ngabazithandayo, abathanda imali, abaqhankqalazi, abaklati, abanyelisi, abangeva abazali, abangaboneleli, abangengcwele, abangenabubele, abangenadafu, abantyobi, abangenakuzeyisa, izibhotha, abangenakuthanda ukulunga, abancethezi, izithuthuthu, abathiwelwane lirathi, abathandi beziyoko kungokuba bathanda uThixo, benokumila ukuhlonela uThixo, ukanti bayawakhanyela amandla abo. Kwabo-ke kweluka sizawugcina khona lapho. Bayinkinga enkulu abantu abanokumila ukuhlonela uThixo, ukanti bayawakhanyela amandla abo. Sizawuthetha ngalelo ngoku noma kule nkonzo. Umbuzo wami ukuthi kulungiswa njani ukumila komuntu? Ilungiswa kanjani i-character yomuntu, ukumila i-character? Ngoba lithi lelizwi kuba abantu bayakuba nokumila ukuhlonela uThixo, ukanti bayawakhanyela amandla abo. Kwabo-ke kweluka. Umbuzo uthi-ke kulungiswa njani ukumila komuntu na? Ngoba abantu banokumila bokuhlonela uThixo kanti bayawakhanyela amandla abo. And these people are very, very dangerous. They are so-called Christians who are having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away, have nothing to do with them. It will drive easy because these people are very dangerous. Banokumila ukuhlonela uThixo. Mazicinga ukuba bangabanye abangonyana bakaThixo noma bangabantwana bakaNkulunkulu, kanti amandla bayawaphika. So lithi izwi lenkosi have nothing to do with them. Ngikuzwile ngathi kulungiswa njani ukumila komuntu na? Kulungiswa ngezi zinto ezilandelayo. 1, ukunikela umzimba wakho ube nedini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo. Sewawunikela njalo wakho umzimba na? Ngoba kumele umuntu anikele umzimba wakhe ube nedini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo. Number 2, uthi umbuzo ilungiswa njani ukumila komuntu na? Number 2, ngokuhlaziyeka kwengqiqo yakho, ungamilisi okweli
ingqondo yakho ihlaziyeke, ungamelisi okweziphakathi. Ngoba xa umelisa okweziphakathi uzawuhluleka ukucikida into okuyiyo ukuthanda kaThixo. Xa wenza njalo-ke ukumila bakho kuzolunga. Utsho umpostoli Pawulos kumaRoma ekhokhela uMoya oNgcwele kumaRoma 12:1-2 uthi ngiyanivuselela ngoko bazalwane ngenxa zikaThixo ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholekileyo kuThixo, inkonzo oyinikeleyo yasengqondweni. Akusho kahle ngesizulu nangesixhosa bethi xa usunikile umzimba wakho waba lidini eliphilileyo, inkonzo yakho yasengqondweni zokuyenzisa. Ukukhonza kwakho kokuqonda ukuthi uzawuyazi into oyenzayo, ayicingi into oyenzayo. Ngoba khona abanye abantu abayecaweni kodwa baqonda ukuthi benzani, abekho ezingqondweni ukuthi yintoni abayenzayo. Kwabanye it's just like the hope isesandeni, kufanele ngecaweni, abuye ecaweni efana ngangoko before aye ecaweni. So kufanele sinikele imizimba yethu ukuthi umpostoli Paul ndivuselela ngoko bazalwane ngeemfemfe zikaThixo ukuba ninikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholekileyo kuThixo, inkonzo yoninikeleyo yasengqondweni. Uyayiqonda wena into oyikhonzayo na? Uyayi-understanda into oyenzayo? Ngoba phela kufanele unikele umzimba wakho ukuze ukumila komuntu kulunge. Ngibona sithetha ngokumila, aba bantu abakumila kufanele uThixo kepha amandla abo bayawakhanyela. Inhliziyo yenkosi babalekele labo bantu, have nothing to do with them. From such people turn away. Athi kuverse 2 wabaseRoma 12, kanjalo ningamilisi okweni phakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu ukuze nicikide into okuyiyo ukuthanda kaThixo, okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. Ilungiswa njalo-ke ukumila komuntu. Ungamilisi okweni phakade. Siyabona emacaweni abaningi abantu bamilisa okweni phakade, abantu balingisa okwaleliswa. Singalingisi izwe, ngoba uma ulingisa izwe awuzobabikho umahluko phakathi kwakho nezwe. Ningalingisi okweni phakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu ukuze nicikide into okuyiyo ukuthanda kaThixo. Uyicikide into okuyiyo ukuthanda kaThixo. Uyayazi into ukuthanda kaThixo ngawe, intando kaNkulunkulu ngawe uyayiqonda. Ngoba ngithi is the first question ozoyithola xa ufika emazulwini, uyenzile na intando kaNkulunkulu? Ukwenzile na ukuthanda kaThixo ngempilo yakho? Ngoba sonke njengoba sila sithunywe nguThixo ukuba sizokwenza ukuthanda kwakhe. Kanti xa umuntu efika la wenza ukuthanda kwamolowo ngendawo, wenza ukuthanda kaSathane, wenza ukuthanda okungafanelanga. Ngoku-ke ningamilisi okweni phakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kaThixo, okulungileyo, okukholekileyo nezalisekileyo. Umpostoli Pawulos-ke uthetha ukuba ukhwebuke kwaba bantu bazibiza ngonyana bakaThixo okanye bayawakhanyela amandla abo. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. The following question baba, sibabona njani abantu abakumina kuhlonela uThixo? Sibabona njani abantu? Xa sibheka izwi lenkosi uMakorinte oqala chapter 5:9-13, ndandibhalele encwadini apho ukuthi maningabe izidibaniso
maningazidibanisi nabenza umkhumbulo, maningazidibanisi nezifebe nesithelo, kodwa ningase nizahlula kanye kwabemeli behlabathi abenza umbulo nakumabawa nabakhonza izithixo kanye benyakumelwa ukuphuma ehlabathini. So there is no need ukuthi siphume emhlabathini sihlukane nezifebe zalomhlaba nemibulo yalelizwe. Umpostoli Paulos akathethi ngabo abantu eholwa ngumoya oyingcwele. Umpostoli Paulos uthi kungoku-ke nibhalele ukuba maningazidibanisi nosuku-ke negama lokuba ngumzalwane ukanti wenza umbulo nokuba kunibalwa nokuba kungumkhonzi wezithixo nokuba kungumjabisi nokuba kuninxila nokuba kungumphanga. Ningake nidle nokudla nokunjalo. Umuntu ozibiza ngonyana kaThixo ebenza lezi zinto akuthethwa ngabantu abangabona onyana bakaThixo, ngoba futhi fanele siphume ehlabathini. Asinakuphuma apha ehlabathini ngoba vele siyabadinga abantu abangakholwayo kuba sibasondezele uYesu. uYesu wabafela emamlezweni. Siyabadinga abantu abangakholwa ukuthi bamazi uYesu, bamvume bathi uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Khumbula phela baseRoma 10:9 lithi ngokuba xa uthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uYesu uyinkosi, wakholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uThixo bamvuse kwabafileyo, wosindiswa. Uba umuntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe ngumlungisi, avumeke ngomlomo ukuze asindiswe. Xa umuntu ethi uYesu Kristu uyinkosi, uyasindiswa. Ngoku-ke kumele sithethe leyo, usindiswe minute by minute and hour by hour, ngoba usuku lwenkosi luza njengesela, asilwazi lizofika. Kungoku-ke njalo Paulos oholwa ngumoya oyingcwele umkhokhela, kungoku-ke nibhalele ukuba maningazidibanisi nosuku-ke negama lokuba ngumzalwane kanti wenza umbulo lokuba kunibalwa nokuba kungumkhonzi wezithixo nokuba kungumjabisi nokuba kuninxila nokuba kungumphanga. Ningake nidle nokudla kanjalo. Aqhubeka athi nginamsebenzi na ukuba ndigwebe nabangaphandle na. Anigwebi abangaphakathi kodwa yini na nina? Ke abangaphandle bayagwetshwa nguThixo, ize niyothule kuni nina lowo ongendawo. uYesu akafuni sihlale nabantu abangalungile bezibiza abantwana bakaNkulunkulu. Baninzi abantu bazibiza abantwana bakaNkulunkulu, bathi amandla abo bayawaphika, bayawakhanyela. uYesu ufuna singadibani nabantu abanjalo, ungahlangani nomuntu onjalo, ngoba xa kufika ixesha lokuthi uyamtshaya nawe unokusala uzakushaya nawe. Xa kufika ixesha lokuthi uyamjezisa nawe uzakujezisa, uthole umvuzo ofanele yena nawe ngoba nawe uhamba naye. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Xa ungumntwana kaThixo, musa ukuba phakathi kwamasela wayo naphakathi kwamadlakudla. Imzekeliso 23:20-21-23 ithi musa ukuba phakathi kwamasela wayo naphakathi kwamadlakudla, kuba isela wayo nedlakudla liyakuhlukuzela. Ngoku-ke wena xa uphakathi kwabo bantu, xa uThixo bahlanga ubuhlwempu, nawe uzawuhlwempuzela ungunyana kaThixo. Ngoku ibizwa ukuthi-ke musa ukuba phakathi kwamasela wayo naphakathi kwamadlakudla, musa ukuba phakathi kwabo
kwabo abanye balo nalabo abenza umbulo. Xa uThixo ebashaya nawe uzawuthola okufanayo. Kuba isela wayini nedla kudla liyahlumbuzeka. Kona ukozela kwambesa amajada. Ukozela kwambesa amajada. NgesiZulu ukozela kuyawembathisa umuntu amanikiniki. Xa ulivila ungafuni ukusebenza ukozela ulala lonke ixesha kwambesa amajada. Uzokwembatha amanikiniki. Ngakho-ke thenga inyaniso, ungathengisi ngayo. Thenga nobulumko noqeqesho nengqondo. Ungathengisi lezi zinto ngoba uyazidinga apha ekuphileni, uyazidinga apha ebomini. Umuntu othengisa ngenyaniso akanakungena phayimazulwini ngoba uYesu uthethile wathi ndimi inyaniso, wathi ndimi indlela, wathi ndimi ubomi, akunami uzayo kubawo engezinganga. Ngoku-ke kubiza ukuba thenga inyaniso ungathengisi ngayo. So njalo umzekeliso chapter 23 verse 23, thenga inyaniso ungathengisi ngayo nobulumko noqeqesho nengqondo. Khumbula ngemihla yokugqibela kuyakufika amaxesha anomngcipheko kuba abantu bayakuba nokumila okuhlonela uThixo kanti bayawakhanyela amandla abo kwabo-ke kwebuka. Thenga inyaniso ungathengisi ngayo. Thenga iqiniso ungathengisi ngayo. Ubani inyaniso? Inyaniso nguYesu Kristu inkosi yethu. Ungathengisi ngaye. Ungabi nenhloni ukuthi utsho phakathi kwabantu ukuthi uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Uthi uJesu unezinhloni ngami phambi kwabantu, nami ngoba nezinhloni ngaye phambi kwezingelosi zikaBaba. So kufuneka umuntu ongenazo izinhloni amvume uYesu athi uYesu Kristu inkosi. Xa ufunda-ke uJohn 14 verse 6, le nto esengeke ndamkhotha, uthi uYesu kuye, ndimi indlela, ndimi inyaniso, ndimi ubomi, akho namunye uzayo kubawo engezingako. So asinayo enye indlela nguYesu. uYesu ungubomi, uYesu uyinyaniso. Xa uthenga uYesu uthenga indlela ekusa kubawo. Xa uthenga uYesu, xa uthenga uYesu uthenga inyani, noma uthenga inyaniso ngobawo. Ubawo uzakumazi ukuthi ungubani. Uthi uJohn chapter 17 verse 3 ithi ukumazi ubawo nonyana uYesu Kristu ungubomi obungunaphakade. Ngoku udinga ukubazi aba bantu abayithula, ukumazi, and umuntu ozakuncedisa umazi umoya oyingcwele. Ngaphandle kamoya oyingcwele awunakumazi ubawo. Ngaphandle kamoya oyingcwele awunakumazi unyana uYesu Kristu. Udinga umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele-ke awuhlali endaweni engcolileyo. Umoya oyingcwele ufuna umuntu abe ngcwele, abe holy. Umoya oyingcwele uzakukhokhela ukuba umu-understande bawo, umu-understande nonyana uYesu Kristu. Ukuze-ke wena umoya oyingcwele kufanele umvume uYesu uthi uYesu Kristu inkosi. Ukuze ube nomoya oyingcwele kufanele umthandaze uRoma 10 verse 9, ngoba xa ungamthandazi uRoma 10 verse 9 awunakuthola umoya oyingcwele. Ngoba uRoma 10 verse 9 uthi ngoba xa uthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu, wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wangubusa kwabafileyo ngosindiswa. Ngakho-ke kufanele ufunde ukumthandaza. Aba-ke basekhaya lezwi egrupini ka-WhatsApp bayamthandaza uRoma 10 verse 9 banaye, nayizolo simthandazile apha siphuma enkonzweni, ngoba kufanele umthandaze usindiswe. Ngoba xa ungasindiswanga kufanele wazi ukuthi uyayizokwenza la kunomlilo ogcumekile ingunaphakade.
umlilo ojezisa abantu abangamameli uThixo. Athi ko-apostoli kungoku-ke ndikubhalela ukuba maningazidibanisi nosuka enegama lokuba ngumzalwane nanukwenza umlungu. Ibuhlungu leyo nto, inzima kuThixo umuntu azibize ngumzalwane kodwa benza umbulo. Nokuba unebalwa ohahayo leloyo, nokuba ungumkhonzi wezithixo. Abanye bayazikhonza izithixo, abanye banamabhodlela amancane abawasebenzisayo umuntu before emsebenzini, abanye banezinto zabo abakuthandaza kuzo. Ukukhonza izithixo lokho, xa ungumkhonzi wezithixo, nokuba ungumtyabhisi, nokuba ulenqila, nokuba ungumphanga, thina kufanele sidle nokudla nawe ngoba sinamsebenzi nawe. Ngokwesondela kuThixo, uThixo uzawusondela kuwe. Thenga uYesu, ungathengisi ngaye. Lokho bekuyokunceda. Xa uthenga uYesu, uthenga inyaniso ngobaba. Xa uthenga uYesu, uthenga ubomi obungunaphakade. Xa ufuna ukuthenga uYesu, akabizi imali, akanalo ixabiso. He is free of charge. Wasithenga yena ngegazi lakhe emnqamlezweni, wafa efela wena, efela mina, ngenxa yeziphambeko zethu, ngenxa yezibuso zethu. So xa ufuna uYesu, awukhiphi nesenti, awukhiphi no-10 cent, awukhiphi namalini na. uYesu Kristu yinkosi. uYesu Kristu yinkosi. uYesu Kristu yinkosi. Xa sibheka uIsaya 55 la ithetha khona ukuthi uYesu ufree, akabizi imali, akanalo ixabiso. Isaya 55 qala kuvesi 1 lithi, wenani nonke nina ninxaniweyo, nonke nina ninxaniweyo, yizani emanzini, nabangenamali yizani thengani nidle, yizani thengani iwayini namasi, ningenani ningenamali. Yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonga, nokuxelenga kwenu ngento engahluthisiyo na? uYesu angabizi imali. Ivangeli nilishumayelayo alibizi imali. Ivangeli nilishumayelayo lihamba mahhala. Baye bathi abanonyonke ivangeli lihamba ngemali, lihamba ngopetroli. Inyaniso leyo. Upetroli nemali andizifuna kuwe, ndifuna kuThixo. uThixo ondibizileyo. Ndisebenzela ifeme enkulu kunawonke amafeme apha ehlabathini, ifeme yasezulwini. Uthi ubawo igolide nesiliva lingelam. So-ke umuntu nomuntu akufanele athembele umuntu. Umuntu nomuntu akathethe noThixo xa efuna imali. Ayifuna imali komunye umuntu. Xa ufuna imali komunye umuntu, landisa umqalekiso. Ayifuni imali komuntu, but imali uyifuna kuThixo. Asibhekele ilizwi silazi, ngoba abantu bayathanda ukucela imali. Bayicela baze bayicele nalapha ekhaya lizwi. Xa kumuntu, xa kuyintoni lapho iBhayibheli uyafunda. Imali ayicelwa. Ndake ndandizwa ngicela imali apha ekhaya lizwi. Ndake ndayicela. Jeremiah 17 verse 5. Usho uYehova ukuthi iqalekisiwe indoda ekholose ngumuntu eyenza inyama ingalo yayo, inhliziyo yayo imke nje kuYehova, ibe njengokuthushuzayo enkantosini, ingaboni kufika nto elungileyo, ibe eqaqasini enhlanganezweni lithuba elingenambi. Verse 7, isikelele indoda ekholose kuYehova, enkolosele kuYehova, kuba iyoba njengomuntu oliliselwe emanzini, unabise iy'ngcambu zawo phezu komlambo, ungoyiki xa kuthe kweza ubushushu, aqhame amagqabi awo, ungakhathali ngomnyaka wokubalekela ungayekeli ukuvelisa iziqhamo. Ngoku-ke iqalekisiwe indoda
ekholose ngumuntu. Ukholose ngubani ke wena? Masingabethemba abantu ungakholose umuntu. Ayiteli imali yomuntu. Nkosi uhlaza lo Yesu wakho uthi uyamkhonza. UnoYesu onjani ohluphekayo obusweni? uYesu ongenamali. Sikhonza uYesu sithethe naye simcela imali, yena uzasinika imali. Uza kunika imali uYesu xa wena uthembekile, xa wena uhamba ngokungcwele njengoba athetha u-Abraham, Genesis 17:1. Bathi Abraham hamba ngokungcwele phambi kwami. So ilokho efunekayo umuntu abe ngcwele, akholose umuntu. Ayinakunceda leyo nto, ayinakusandawo. Sikholosa ngoThixo, kusisiwe indoda ekukholosa kwayo kuYehova. Ngoku-ke masithengeni insindiso imahhala, ivangeli niliphetheyo alibizi imali. Nonke nina ninxaniweyo yizani emanzini, nabangenamali yizani thengani nidle, yizani thengani iwayini namasi, ningenamali. Yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonga, nokuqhelenga kwenu ngento engahluthisiyo? Phulaphulani ndinyameke, nidle okulungileyo, umphefumulo wenu uqhamile ukutyela. Phulaphulani kum, uthetha uYehova. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Athi uprofeti Isaya verse 3:55, thobani iindlebe zenu nize kum, yivani uphile umphefumulo, ndenze umqophiso ongunaphakade. Umqophiso wesinagrement, isivumelwano esiphakade, ukuthi ndenze umqophiso ongunaphakade nani, iinceba zikaDavide eziyanisekileyo, oqinisekileyo. Funani uYehova esenokufunyana, mbizeni esekufuphi. Ongendawo makashiye indlela, indoda enokutshinga mayishiye iingcingo zayo ibuyele kuYehova, ngoba nemfesana kuyo ibuyele kuThixo wethu, ngokuba woxolela ngokukhulu. So le nto ithetha ukubana-ke akube lo naloyo usondele kuYesu, akube lo naloyo athenge iqiniso, akube lo naloyo athi Yesu ndiyazinikela kuwe, akube lo naloyo amvume athi uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Namadimoni ayabaleka xa evaleliswa, noSathane uqhubo lwakhe uyamesaba uYesu, uyamoyika. So kutheni thina sibe nenhloni zokuthi sithi uYesu Kristu inkosi? Sondelani-ke kuye, thengani nidle, izani thengani iwayini namasi, ningenamali. Yini ukuba nilinganisele imali ngento engesonga, nokuqhelenga kwenu ngento engahluthisiyo na? Umuntu ayispende ngemali ngento engahluthisiyo. Umuntu uholile kuphela inyanga, ubhadalile, uyafika ekhayeni imali ayikho, begembula phaya, yatshiwa yonke imali ukusebenza. Thina abantu basipende imali entweni engahluthisiyo. Bizani uYesu, uYesu uyakuhluthisa. uYesu uyisimangaliso, uyasithanda. Ngendlela asithanda ngayo akafuni umuntu wakhe ahlupheke. Masibheka phaya kuMateyu chapter 6 verse 33, athi kuba zonke ezo zinto, 33, funani-ke kanti ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zayi zonke ezi zinto ziyakongezelelwa kuni. Owethu thina ukufuna ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe. Asizikhathazi ngezi zinto eziningi zale mihlabathi. Funa uThixo senokufunyanwa, umbize sekufuphi. Funa ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zayi zonke ezo zinto ziyakongezelelwa kuni. Maritheni abantu banganeli
said, people are never having enough. Ngakho-ke masithenge iqiniso singathengisi ngalo. Funani uYehova esenimfunywani, mbizeni eseseduze, esekufuphi, ongenawo abashiya indlela. Indoda enokutsheni mayishiye iy'ncinga zayo ibuyele kuYehova. Sewabuyela kuYehova na. Xa wabuyela kutheni ukuphila esonweni, utheni unobomi obuphila esonweni, kodwa utshoni ubuyelile kuYehova. Xa ubuyela kuYehova awulingisi lelizwe, awenzi izinto ezisezweni. Siyazi ezweni kwenzekani. Imfeshini yaziwa ezweni, ukugqoka okungekona ukugqoka umuntu ahambe eze kwenziwa ezweni. Hlonipha ithempeli likaMongcwele ongumzimba wakho. Ngakho kongendawo makashiye indlela zakhe indoda enokutsheni mayishiye izinto zayo. Ibuyele kuYehova kuyoba nemfeswa, kuyoba nemfesane, ibuyele kuYehova ukuba otholela ngokukhulu. Ixesha linomngcipheko likufuphi bazalwane, ixesha linomngcipheko. Kuba iy'ngcingo zamasizi zizoba iy'ngcingo zenu ney'ndlela zenu sizizwe iy'ndlela zami, utsho uYehova. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Inene njengokuba izulu liwuphakamela umhlaba, ngokunjalo iy'ndlela zami ziziphakamela iy'ndlela zenu. uYehova wazi into ozawuyenza ngomso, ozawuyenza next year, uyayazi ngoku. uYehova wazi ukuthi uzawuhamba nina phela ehlabathini. So kutheni ungamkhonzi uYehova ungalazi ixesha uzawulangana? Ngoba xa ufika phaya uzawuthetha indaba ukuba uphile njani lapha ehlabathini. Kuba nje ukuba usihla imvula nephephu ezulwini ingabuyeli kulo, ingathanga iwunyakamisa umhlaba, uvunde iwuhlumise, iwenze utshule, imnike imbewu umhlwanyeli, imnike isonka odlayo. Uthi uYehova liyakuba njalo ilizwi lami eliphuma emlonyeni wami, alikubuyela kum lilambatha, lingakwenzanga engikuthandayo, lingaphumelelisanga oko ngimthumele kuko. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Izwi likaYehova ngeke liphindele uma lingakwenzanga umsebenzi. Njengangoko noYesu wakhe wathetha uYesu wathi ihora, ixesha nosuku abalwazi azokuya ngalo zolandibani. Utata kuphela ngoba kuphela kwaziwa. Aba bantu ehlabathini bafuna ukwenza iqhubu uYesu, basixelela ukuza ukuya zolandibani ngoSeptemba. Septemba uqedile akabuyanga ngoba akenzi intando yomuntu, akenzi into ethandwa ngumuntu. Izwi akukhulumile uthi ngeke kubuyele emva lilambatha. Uthi lakuba njalo ilizwi lami liphuma emlonyeni wami. Nathi lakuba njalo, lakuba njengokuba kusihla imvula nekhephu ezulwini ingabuyeli kulo, ingathanga iwunyakamisa umhlaba uvunde, ingathanga iwuhlumise iwenze utshule, imnike imbewu ehlwanyelayo, isonka odlayo. Uthi lakuba njalo ilizwi lakhe eliphuma emlonyeni wakhe, alikubuyela kuye lilambatha lingakwenzanga akakuthandayo, lingaphumelelisanga oko alithumele kulo. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Ngifuna ukugqibela-ke ngaleli vesi eliMalaki 4:1. Ukuba yabonani iyezi livutha njengezilo, bayakuba zindiza bonke abakhulumayo nabenzi bonke bendawo, ibalele loo mini izayo utsho uYehova wobukhosi, ingabashiyeli ngqambi nasebe.
luyeza usuku kuthangelezile bonke abaziqhenyayo nabenza okubi liyobashisa lingabashiyeli impande nagaxa usho uJehova uNkulunkulu ozokwenza lolo suku lwenzeke beyithanda-ke ngesixhosa bayibeka kakuhle ukuba bonani ezimini kuthangelezile bayakwazi indiza bonke abakhukhumayo awukhukhumani nje wena ubukela abanye nabantu phansi ucimba ugcono wena ubhetele kunabanye abantu uThixo siyafanana sonke uThixo siyalingana sonke ngisho nomfundisi uyalingana nabazalwane kuThixo ngoku-ke leyo mini aba bakhukhumayo nabo bonke abenza okungendawo leyo mini evutha ngeniziko bayakuba izindiza bonke abakhukhumayo usho uYehova wenkosi ingabashiyeli imbangi nasebe ifimu yethu ithi ubani ixesha ewashiyela Thixo ubani ixesha ewashiyela Thixo xa usalibele ukudlala noma usalibele ukudlalisa ungacingi ngomso ungacingi ngengunaphakade iyeza ixesha likaThixo selifikile usuku lwakhe imini yakhe ivutha njengezinyo masithandaze Baba egameni lonyana wakho Yesu Kristu inkosi yethu siyathoba phambi kobuso bakho siyabonga izwi osuthethile nathi siyabulela Nkosi singayaphi xa sibaleka kuwe oku amazuko onke akuwe singayaphi Nkosi masisuka kuwena siyazithoba phambi kobuso bakho siyabulela ngezinkonzo zalapha eKapa ifisante Krana ubani omnye ubengasikeza uthando lomama ubani omnye ubengathetha ngendlela osuthethe ngayo nami ngihlezi phansi ngimamele uthethe usebenzisa lo mzimba qhubeka-ke moya ongcwele uthinte ilona loyo azi ukuthi liyeza lemini evutha njengeziko izakwenza bonke abaphakamileyo babezindiza ngiyathandaza Nkulunkulu wami ukuba lo mlilo omfakile apha eFisante Krana uvuthe ugcwale iprovinsi yonke ye-Western Cape lo mlilo ufakile ubungcwele maningi Nkosi amabandla akhona maningi amatsawa akhona kodwa very few who are living holiness very few those who are doing your will be done as it is in heaven siza kuwe Nkulunkulu wethu sisebenzise kwintando yakho yenzeke sebenzise lona loyo uvumayo ngelinye ilanga kwavuma u-Isaya ekubonile ethempelini wathi ubonile uhamba namakherubi anamaphiko awu-6 ngamabili amboza ubuso bakho ngamaphiko amabili amboza izinyawo ngamaphiko amabili andiza athi umsila wengubo ugcwele ethempelini nanjengangoko umsila wengubo yakho ukhonapho kule holo ngiyathandaza Nkulunkulu wami ukuba sibone ububi bethu njengangoko u-Isaya wabona ububi wakhala wathi maye kumi ndindebe ezingcolile maye kumi ndihlezi phakathi kwabantu abathetha izinto ezingcolileyo abathetha izinto ezingendawo wakhala wathumela elinye lamaserafu liphethe ilahle ngodlawo elithathe i-altare elibeke emlonyeni wakhe lathi bheka izono zakho zithethelele kwangathi ngabayilona loyo apho kule holo alive izwi lakho lithi bheka izono zakho zithethelele ngoba xa zingathethelele iyeza lomini evuthayo njengeziko iyeza lomini esiva ngayo kuMalaki chapter 4 verse 1 ngiyacela Nkulunkulu nomusa ube nomusa ube nofefe kubo bonke abantu ube nofefe kuthi ukuba sisesivile izwi lakho silenze sisesivile izwi lakho sihambe ngalo ngoba iyeza lemini akekho uyawujabula ngayo xa engekho ngcwele
Busisa-ke Nkosi inkonzo yakho. Busisa Nkosi abantwana bakho. Ngoba u-Isaya walizwi izwi lithi sawuthuma abantu banyokusiyela. Esehlanjululiwe u-Isaya wathi thuma mina Nkosi ndikhona. Wamthumela ngoba esehlanziwe ngegazi lakho. Kwangathi nalaba abantu abalaba ngahlanzwa ngegazi lakho. Bathume Nkosi bawenze umsebenzi wakho. Ngoba ixesha lomngcipheko lifikile. Ixesha lomngcipheko likhona ngoku. Abantu siyababona bengabazithandayo. Abantu bahlala esipilini ihora yonke ezilungise ezithanda. Siyababona abantu bathanda imali. Abantu badela ukukholwa ngenxa yemali. Abantu abamamela abazali. Abantu benza intando yabo benza intando yokuthanda kaThixo. Ndiyathandaza Nkosi ehlisa umlilo wakho kule ndawo esefisane ekrana. Ubusugcwala eWestern Cape yonke. Ugcwale eAfrika yonke. Ugcwale the whole world. Ngilinikela kuwena uNkulunkulu wami uqalekisa uSathane ngegunye engilinikezile uMathewu 18:18 wathi ngibophe emhlabeni emboshwe ezulwini. Ngiyambopha uSathane ngenkosi esihogweni nama-angels akhe. Ngiyambopha uSathane ngokushilo kuMathewu 16:19. Ngiyabulela Nkosi ukuba ngiyamamela xa ndicela. Njengokushilo kuJohane 15:7 wathi uma ngihlala kuwe namazwi akho ehlala kimi ngocela engikuthandayo ngenzela. Ilokhu engikucelayo namhlanje ekuseni ukuba Nkosi yonke imimoya manje bomnyama apha efisane ekranahambe. Apha eWestern Cape ahamba esihogweni. Bakhululwe abantu beze bakukhonze. Ngoba wena uphethe ivangeli eliphila ngoThixo ophilayo. Wawufile Nkosi Yesu after 3 days wavuka with the keys of the hell and the keys of death. Meaning no one will go to hell without you. And no one will die without you. As well as you are the way to heaven, no one will go to the Father but through you. We thank you, Lord Jesus, we honor you. Without you, we are nothing. Thank you, Holy Spirit, for coming down to this world. You would have chosen otherwise, but because you also loved us, as the Son died for us, we thank you, Holy Spirit, to carry on the work, do your work through the people, so that they know who our Father is, so that they know who the Son is, so that they know who the Holy Spirit is. Siyabulela Nkosi, sibuyisela kuwena inkonzo usuku lwanamhlanje Nkosi, sakubela onalo ofikileyo. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Inkosi Yesu ithi abathandayo masithandaze nabo basazobathenga esinayo. Sizawungena kulomkhuleko njengoba lelithuba. Khethe yakho, khethe yakho, wawindlela zini. Khethe yakho,
siphakamise izandla sonke esilisho emva kwami abaseRoma 10:9 masithandaze. Nkosi Yesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Yesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Yesu ukuba umsindise. USathane andimfuni, amadimoni andiwafuni. Ngiyacela Nkosi Yesu undilondoloze uzundivuse ngosuku lokugqibela. Ngiyabulela egameni lakho Nkosi Yesu. Amen. Ngimthandazele nomelele nonke. Nkosi Jesu, siphambi kobuso bakho, namba abantwana bakho ngiyacela ukuthi ubageze, ubahlanze, ubangcwelise ngegazi lakho, wash them through your blood, make them holy. Ngiyaqhubeka uNkulunkulu wami nomusa, sisithandazile abaseRoma 10:9 oshilo wathi umuntu evumile ngomlomo uyasindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ukulungisa. Siza kuwena Nkosi Jesu ukubangcwelise ngobungcwele okuvela kuwena ekhaya ezulwini ngokholwa egameni lakho. Mababe ngamalungisa Nkosi phambi kobuso bakho, babe ready ukuthi xa ubuye ukulanda ibandla bafumane be-ready. Ngobusuku lokubanda ukulanda ibandla silwazi, uthethe njalo encwadini yakho Nkosi Jesu, wathi nawe ihora nesikhathi awulazi. Siyacela-ke Nkosi usenze sihlale silungile, silungele ukubuya kwakho uzolanda ibandla, ngoba kona uzobuya, ukubuya kwakho akujiki. Izwi lakho uthe Nkosi ngeke kudlule izulu nomhlaba, kodwa ngeke kudlule negamana leli likhulumile. Babusiseka abantwana bakho, bakungcwelise, ubahlanze ngegazi lakho. Uphile kule branch yalapho eFisande Kraan, siyacela Nkosi ubusise abaholi bayo, umama uThwenyana nobaba uThwenyana, babusise uNkulunkulu wami, nabasizi babo ebrantshini babusise, ukuba Nkosi le branch ikhule, ibe nabantu abaninzi abakhonza uThixo, ibe nabantu abaninzi abahamba ngokuthanda kwakho Nkosi Yesu. Ngiyathandazela Nkosi ukuba bakhule nabe kukwazini, kungabe baningi kuphela bengazinto ngoYesu nangoThixo. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami nomusa ukuba ubusise le ndawo, isibusiso sakho sihlale kuyona, ukuthi noma yini ababeka isandla sayo kuyo, abazalwane bakho babusisele. Siyabulela Nkosi, udumo lonke, uziko lonke lungolwakho, uYesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabuyisela inkonzo yonke umphathi wohlelo, sengigqibile, sesifike emafetshelweni, simbulela uThixo ukuba sifike apha sibe khona eFisande Kraan. Siyamkholwa uNkulunkulu uma esasidinile. Next year, same time, in October, sizobuya siyazi idate. Thixo uzasinikeza idate xa efisa sibuye. Andazi noma nina niyathanda sibuye noma ngithanda sibuye. Oh, niyathanda. Thandazanile uThixo phethu ubomi bethu. Xa ivuma yena siyakhula, xa ingavumi ke